دم باش تماشاوان و گزارین خوبونه دبی هفته امی بالی بشین سر ما فی مروان و گزارن هر هفته ام بالی بشین سر مجارکی و د برنامه میوان کوم مجارک ده به هفته امی سر روشا ما فی مروان راوستن کملا ما فی مروان ایهاده و دیسا کمیسیون ما فی مروان ین پارێزەرانی بارویان و gelek saziyên ma fê mirovan têkildarî vê hefteyê daxuyanê dikin çapemeniye panelan dar dikin semîneran amade dikin û dîsa ji bona welatî mafê xwe bizanibin belavokan belav dikin têkildarî vê mijarê em ê bi nûnerê herêmê yê îhadê Birêz Tahir Saçaq li baxin. Birêz Tahir merheba dem baş. Merhaba baş. Wekî zanin li Kurdistanê û li herêmê binpêkirina mafan gelek zêde ye di hefteyê mafê mirovan de dîsa me dît ku însan hatin qetilkirin û dîsa işkence însana hat kirin bi giştî dema ku em li tabloya di hefteyê mafê mirovan de dema ku em li tabloya mafê mirovan binerin li Kurdistanê û li herêmê rewşa mafê mirovan çi hûn karin bi kurtasî ji me re wênekî xêz bikin Belê bi rastî hem li herêmê bi taybetî hem jî li welat Seranser bi kurtasî gotin gelek zehmet e ji ber ku neyek û ne didome gelekin gelekî zêde ne lê yani çawa bi kurtasî bêjin ji kirçê bigire ji qadên jiyanê bigire hetanî girtîgehan gelek mav tên binpêkirin pirsgirêkên mafan hene û em jî wekî mafên mirovan em bêjin aktivîstên mafên mirovan an jî sazî û komeleyên ku vî karî dimeşînin pirsgirêkê ku di vê mijarê de derdikevin em jî bi welatiya re piştgiriyê din wan destek din wan alîkariya wan dikin derheqê ev mafên ku tên binpêkirin ku bête sekinandin an jî derheqê wî de doz verin vekirin em jî alîkariya wan dikin rastî hem wekî ku me got li herêmê zêdetir li qadê yan jî siyasî û fikrî zêdetir em dikarin bijin mav tên binpêkirin lê li Seranserê Tirkiyeyê hemî bi taybetî jî ji ber ku di van çend salên dawî de zêdetir êdî hiqûq jî bi awayekî rast bikar nayê anîn an jî karê xwe nikare bike ji xwe hiqûqeke tu bêjî zêde ji ser demokrat û demokratîk nîne lê dîsa jî ew jî ji ber ku nayê bicî pirsgirêk herî rojek xwe diçe zêde dibe heta îro jî tê yani îro rewşa Tirkiye bi rastî di nav welatên cîhanê de di ciyekî baş û bi kêrhatî de nîne em dikarin vê bêjin belê tema ku em hinekî li salên dawî dinlerin lê nerin belkî di aliyê fîzîkî de zêde binpêkirin tune lê dîsa zextên li ser ramanê zextên li ser siyasetê zextên li ser fikrê zêde min girtin û binçavkirin dîsa zêde ne di salê nodî de me dît ku însan zêde tên kuştin tên revandin tên îşkence kirin lê niha bawekî psikolojîk derûnî binpêkirina mafan zêde ye mirov her du tabloyan bi ber hev çi hatî guhertin hem di aliyê hişmendiyê hem di aliyê pratikê çi hatî guhertin bi rastî niha kiryarê ku niha û notî me bide berçava rast e wekî em bêjin şerê çekdarî pir daha zêdetir û xurttir bû li hemberî vî kuştin pir daha zêdetir bû li gorî salên notî em dikarin bêjin ku her çi xas em bêjin ji hêla kuştin û mirinê ve hejmarketî ve jî ji aliyê dilê ve ji aliyê em bêjin fikrî ji aliyê em bêjin ramanî ifade kirin polîtika kirin siyaset kirin muxalefet kirin an mav xwastinê de niha bi awayekî din em dikarin bêjin wekî cezakirnekê tê kirin ew jî çi ye di ceveta hiqûq û mahkemeyan dadgehan hezaran însan sedemî fikrê xwe fikr û ramanê xwe ku anîne ziman hem li ser medya civakî hem jî wekî din em bêjin di panel û semînor û konferansan de gelek tiştan de gelek însan ji xwe di girtîgeha de ne yanî 2005 û niha me re wextê de berçav
45,000 50,000 انسان بجن دگرتیگه هذا بو نها 455,000 انسان دگرتیگه هذا يعني اون هجمه را بدن بر نه قتل زیاده بیت نوابی 15 سال بوریده يعني ام دكارن ويا بجن او قاس ادم مرور تبرای گرتیگان بنره نزی 35,000 انسان زیاده هجمارا گرتیگان لعده رازن يعني وصل دبيجن بلانشا روشا گرتیگان بيوصل دكوري جهه سيس گرتیه بس 6,000 گرتیه بن ل 65,000 گرتیه نه ام دبینن کو 50,000 گرتی لعده رازن جبر کو جي 1 نه رازاتونه هر وهل نواشرت مرجين خراب ده دجين تعاليه فيزيكي ده تعاليه بسيكولوجيك ده تنديك زياده سرون هي لغوري بيوان گردونی لغوري بيوان نام نتوي دما کومرو روشا گرتیگه هم بنره مو کار شو شروع بکن براستي گرتیگه سر تجريدك لسر هم بجد تمام گرتیگه هي بنا گرتیگه هذا جي ايدي سيستمك تجريد دي ساتي ابا كرن يعني وكي ام بيجن تيبال تيباس تيباف كل بيجن لزلت كنا جي تي بنسا كو لتركيا بتايبتي ايدي گرتیگه تي بنسا ان ابا كرن لودري دگرتیگه هداش خود تجريدك ما جدر بابا تجريد كرنك وكي تن هندري گرتیگه هجي تجريدك دي صحيح دكاس دتو اوي لاقي هب نكارن ورن فيزيكي هب دو ديتن تنه انغو ده هب ديتن هذا دم جخه قطع دچونو هاتنا ده او مسافه جيتن برشا ام بجن ساعتك او هب ديتن هر زدس ني ساعه دوام كان بجن سيده قصي بين يعني اوجي يا تجي دمكو قرتي دوري مالباتا بن مالبات جبنا ساعتها كي جرجران بازه ساعت ريدشن بازه ساعت ريج دارن 6 ساعتين وان دريد جبنا ساعتها كي اباجي وك دشرشوا ما في مروه ده تمام مرو بنرخينه اذكر كان علي ما في مروه ابجي جزاكرنا اصلا قلت لك جزاكرنا يعني هم معكم جزاكرنا قلتي جزاكرنا هم جي مالبات جزاكرنا بان صالي داوود طيبه تجي فرز زياده قلتي بليا واي هات النقل كرن بجن لامده لامده بجن هات يقتن ويدشينن بجن ادري يعني جي دشينن ارزروم يعني جي بجن دشينن اماسيا افسر يعني انقره يعني حتى باسطنبول اشتس ديبريه ان هالرشكه وهذا مالبات ازيتك مازنه يعني شونا ديشتنا بجن قلتي خو بيرتك اللي دايناوي انا قال لك زحمه يعني وكي كما جو وكي بالزانبون تعدوا وزحمتها كدن ايدي جغيني قلتيا لمالبطه يعني افانا جي خالك بني طيبه تيجي خازم ام طيبتي دامك درجه جي لسر قلتي نخش بسكنن قلتي نخش قلتي هذا شرط مرجين قلتي و طيبتي جي وان تدبيا تندرستي نكره شتم بجن هيكره بس ريت توصل جهه قلت هذا نزي حضر شخص قلت نخوش هنا دما روشا قلتي نخوش بنر قال قلتي نخوش لقوري نخوشخانين دولتها دبي يعني رابورا كو نكار قلتي بمن تدعين لقوري رابور نخوشخانين دولتي لسازيا تبع عدلي دبي دكارت قلتي بمنه يعني دستی میتونه نگی میتونه آنچه کار آنچه دنگ ناچه یعنی امروزین جسدین 6 هفته آستنگ داره لکن به کیجی راب سازیا عدلی یا تبه راپور دکاره دکتیه می‌بینه دیده اب شوا منبه شوا دنرخین نها يرو ديسا ناغندا يعني هوالا هكي نوچه کی پار بکرن خوازمیجی پار محمد دمیری کو لساقارية قرتيها ساقارية قرتية جسدين حتى جسدين نوتو حق براستنجة أستنجة ويا حتى 5 سالية وإيرو شبركو نخوشينا يدل هيرو قريزة دل بس كده هيجي تبي بانشت ومرجاجي هيجي قرتيها جسدين نوتو حق بري يعني براستنجة رابورة هي ليه تبع عدلي بأواكي انفيجن اصلا دا
نه سربخوا تفگره ام تفگر ام بریاره نرن ام هلبس دیوان نرن کو همه بجه مثلا نخوشن گتیگه هاده ده همیه دو کی بریاره پولیتیک ده یعنی جن بجن بریاره کو براستی حکومت شو خوازه بریاره بیا وایده اگر کو سازی که به طیبتی جی سربخوا بونا به روشه ده و نکره تداوی خود گرتی و او شرط مرجع گرتی که جبروی نه پیکانه یعنی نممکنه نممکنه که بریار بده ببجه او کس بکاره دگرتی که دمینه داوی مقوله özel چند رو برجی دیسا دروژه دیو باورم وجی شوپان دیه بله راپور اک دبجه کو دکاره دهندرو دمینه دگرتی که دمینه تدی او هشت سر 8 سال دیده برسگره که وقتی دن بجنه خوشین هنه راپور اکادمی دبجه کو حوجه دیال دربا ناوی ده مالبات و گرتی بوان تشتراج وقتی دن کسین اکتیویستن مافی نوربان وقتی دن بوان تشتراج دیمجو yani جسر 8 سالی کسی کی وقتی حرگرتن و طرفگریه کی هه راستی هم بجن جدی چند سال بره مثلا حزب الله ده کسین که هاتن گرتن جبان بجن دم و وقت بسر كتبو هاتن بردان انجي افيا سرك وزير هاتن افو كرن ليه المسألة كتشار سريا كنت بطيبتي بفي اواي ناين نهرين وكي جزا كرنا كد ناف جزايا دجي دوام كي انت كرم يجي بيجن ya bir şekilde ne bejin ha demek ko ma pemrovan tebin pekirin yani kese ku ma bil pedike nay ceza kirin kese ku dibi şahit ango kese ku era sittiniz man ew te ceza kirin mina kabe geji dina basalin davide fakin zan dina roza amel 2017 de Kemal Korkut برجع هكسي هات كشتين قتل كده ل هبلا مي روزنا مجال عبد الرحمن جوك جبل كو فوتوغرافي كشانتن او براي كشتير بار بكر زيادة حرف مهان قلت جيه ما كان روج بيرسل بس هاد بردان لما كنت روج أي ما في مروان ليه بنره هو شو بنره براسي برسگره که هر مزدن جی پولیتیکای جزانداینه يعني بأوائي کی اگر ما وره بنتكرن و در حق او كسن بيجن كوي كاري ضد مشاندن كارين بيجن اولهيه ان دقرتي هذا كاري فرمي ضد مشاندن و وان ما بنتك اگر در حق وان ده هارزر انجي بيجن اسم ما مروان وقت دوز بخوازه وره بكرن و او تشتكو دكه ما في كوهاتيه بنتكرن و ديسا وره جي يعني بجيبينه ام دچن لديوار ديسا فرمي دكبن حوجهي دستور لبرسين دايني دادگاه ام بيجن دادگاه جبوك و دوزل كار ببكه وزارت دبي دستور بده جبوي كو لبرسين ورا بكرن لا او دستور ندا ان بيجن جبوي بوليسين بيجن فرمي وظيفه دار الاولويه حوجه بيجن ولايات يعني جوالي جبوي لبرسين و دستور ده ليه دستور ناده جبركو دستور ناده هيك هيز ديش خوش ويت استاندن يعني ام دي ما في شخص بالبيجي كن جخه بيجن سروك اركان دولتيكو دولتي برادت من و دستور ندن و ام دي جزاي مدوام كن براسي ام هر شخص روش بي الله يبجي ام دي ساجي او كبير برنادن يعني ولايات وقت بريالة كيفية والكريج ام وانتا دارتيا حتى زاكونا بنجهينجي ام بنم تعقيبه ويجب كن طيبتي ل بوليتيكا جزا سكرني جزا نداينه de kese ko van wazife de kartinin دبا وسيله كوفان مافا ورن بنفكرن راح ينكر بيجن لقلك حاله yani لقلك benim بشكاو دبا ناقلة بروواج بي سروبن بي kese ku suçkin tem parasını kese ku dici suç anji mağdur bin ew ten ceza kirin û ev zagon jî berovaj bî her tişt serobin bî مجرد دنيا يعني بخاصن هاري داوي باخن راستي قال كنت سالفه بله شيء زي ذاك يعني نا محكمة دادگاه anayasayı بجن بريارة كده مثل ما بطن شميت كارن مثلا مناك كده
جلی د آوریلا 2022 ده بریارا کو درکتنا دایکن شمیه اوه چالاکی کرنا وان لهمبر برتکال همبر وان تکرن و آستن کرنا وان غیر حقوقی دی بو آستن کرن حقوقی نینه لی ابو شش مها حتی مها چی یعنی دسته که بجن قانونه یا جیستن سروازی بریار نه داین و هر هفته کو مالبات ما دایی که مدرکت کن قابل غلط سرای لوان وقتی داریم بجن ایریش هات کردن هاتن گرفتن هاتن بین چاپ کردن دوی کلا هاوینا کو ای سال زانی گلکی گرم بو دوان وسایتن زرقیده دوی کلا هاوینه ده وقتی işkence yakadın لوان هات کردن شش محب ما دایی که ما حوالن مین دایی که شمیه مالبات شمیه کوی چالاکی کردن بیابنان اینجین یعنی بریار دادگاه هری مزدن ایدی کیجان بریار لازم راستی زبون خود بتكن دستور خود بنجهم بتكن حمود الشغل بتكن يعني دبرد ما في هري روا ما في هري فزاي داخويانية شابمانية أنغو لكولان لقادة كي دنجي خو برايك شتي بارلا بكي ما في هري فزاي ما في مروفانة أبي شتي أصلا كنيش دسيون تيجبتن تمام ديمقراطيك بله بله يعني الكردستان جيم دي صاد بينن دبي دمسالا هابين الجمديد كنت هاتن دور بيش كرن زوزان هاتن قد خكرن جلك وار هاتن قد خكرن هيجي لشرنا خيل جولامير جيل واني دخوانين شابمانية قد خنن ولو تغيير قد خيا دمكو بيا مروف بغير برجعوان مروف قال بيجي سب كردستان جي تجريتك هي واب تجريتك والامراليه باندورا كل برجتك راستی دن کتبو من فرصه tam ne ki فرصه kurtası يعني وها بيجن يرول الكردستاني قنت قد خكرن دور بيش كرن ديسا لباجاران داخوانين شابماني چالاكي تن قد خكرن بس چالاكي جهن كسار تن قد خكرن مينا كان بيجن لواني لشرنا خيل جولامير كي دماكو بارتي مخالف تخوازن داخواني كي بتن انغو مشاكي ميتينغ يلدار بغم تن قد خكرن بس بنا بارتي دستدار ندر باشداره ام دکارم بجن کردستان تجربه که آنجی باندورا تجربه الامرالی باندورا خود کردستان ایجاد طيبتي فرسجريكن ل تمام سراسر تركيا كو انها دوما وخدده دوماندن حميجي بنجاها فبطيبتي خوش فرسجريكا كردجان كان بيجن واوجي وكي كواغو براستي تجربه لسر امراليه تجربه جالك جرانا بسهالانه درج باريزار هردن مالباجي وانتكلين كارتين اجلك فرسجريكا مازنده كده راستي هل هذا الجريداين تجربة الإمرالية وتجربة طيبتي اللي قلت جاهتي أباكرن وزخت زورا الحرم كردستان تكرن بهذا دورا بارالل ذكرهم ديشكم بهذا دورا جريداين بهذا دو منا وكيكو جو حرمين أولا أباكرن وبباز دروجا via دومانتناوي جالكم ديجن جهة كوئدي جهواري ودريج نكاردن تكبني وانا فرسيريك مازنن ابياجي بخوره وكيكو بجن شرو وتفچونن لو بخوراتينه ابيجي براستي فرسيريك مازنن جبرچه نها لگرتيغا greve برچيبونه دستتكم اوجي سدمي تجريد الامراليه تكرن براستي فرسكريكا هاري زاده هاري مثلا كان بيجي فرسكريكا كرده وفرسكريكا كل جواره تشارع ساكن تايوتي حوجه رين ديالوغ بيتن ذاكرن رين تشارع سريه بيتن ذاكرن تايوتي كان بيجي يك جوانجي امراليه تايوتي جي هذه كده برسامي داويش بوليتيكا بها غريداي برسامي داويش هم برسن يعني ام دبينكو دما هر سال ای هاده راپوران آشکارات کم لینرن تونک بن بکرن مافان هنن ولهم بری ویکیجی نه سپیتی نه دادگاه مافی برای نه اروپایی نه جی هزین دولتی لهم بری ویکی تو کافان نباشن انگوش بنا که حکومت و دولت خراس بک و بن بکرن مافان کم بکه هودانک چه نبه بس عادیت نه دمام لبنرن پارازوان مافی مروان حقوق ناسازین مافی مروازن دیجی ویکی چیت کن یعنی تشتی کودکن تیر دکن تیر نکن لازم چی بکن؟ راستی
ام جارنا يعني پاراسمان ما في مروان جارنا ام دچن لديوارن بروكراسي بكبن ام جارنا ديوارات على قمبراسي ام كرم دي بيجن راست ام كرم بيجن كو اف رابورن كو ما في يعني بالفكره ما في مروان بطيبتي اگر كو لهمبر تركيا بيت نغوتن و حوجهيه چنه بيجن تركيا حوجه دياب كجوان ببي اول نبه بوت ميناتي كيس كارم بيجن راهو اوروبا ناشون چان سانچز جوی شندکی بره بدره بوش بو چالاکیا دایکه شمیجی بشتر بود همان دمیده وقت مینا کم بيجن گوتنوی و تشتكو بمتكرين ما في تركيا كرن انينا زمان كو اوان اني زمان الافيان بيجن رابورتر اوروبا اني زمان راستي بقيمة كيرتين وحكومات جي بأوايكي فانا پیشتر دگره لی هنر قادر دوتی مگو بروکراسی و پلیتیکای برجوندی پلیتیکای کردن پیشی دور دجی ام بجن گاون ارنی او گاون راست ناین آبتن آنجی چه حوجه او تشتنا انگوتن جبر کیجی جارنا وکی کومگو ام جی دختمن ancak em dikarin tekirina bi raya giştî re parve bikin em wê hişyariyê û hêşmendiyê bi gelê xwe re em jî gelê Tirkiyeyê re dikarbin parve bikin û ser medya civakî jî di heman demê de kesên ku Tirkiye û rewşa Tirkiyeyê dişopînin wan re dikarbin parve bikin ku derheqê mijareyên vê derê de û mafên û hiqûq çawa li vê derê em bijin tê bikaranîn wan hişyariyan didin dayîn ew jî tenê wekî ku me got bi raporên xwe bi daxuyaniyên xwe em vana wê hişyariyê em dixwazin bideynin wextê em deعمقin jî em dî tiştî via wê dikarin kirin. Belê. Em gelek spas kirin Birêz Tahîr Saçaxlı. Ya birasî gelek mijarê ku em biaxivin û li ser şûrove bikin henin ji ber ku dema mirov li tab heyî dinebin zext û zordariyên li herêmê pêş dikevin. Aliyê civakî, di aliyê aboriyê de, di aliyê siyasî, di aliyê leşkerî, di aliyê çandî de qedexe zordarî bindestî kuştên talankirin û wêrankirin gelek tiştenin. Bi taybetî rewşa girtîkan serê xwe mijarekî ku mirov ser biaxive. Ji bona we derbarê mijarê de em agahdar kirin gelek spas. Spas başı xaleke dawiyê tiştekî rastî muhîm e û em sa dawî kirin. Di salên notî de Süjên hember gel hember şahsa hatine kirin bi taybetî jî li hember gela hatine kirin ku wekî em bêjin süjên komkujiyê jî di navê de ne li herêmê min vê derê hatine bêkar kirin. Niha wekî em bêjin salê xwe ji ber ku darizandina wan hewce em bêjin bi 20 salî vegirdariye yani işte dema wî ji ber ku sade ew ceza daha doğrusu ew doz bê ceza têne girtin û ew ceza tên xistin ew doz tên xistin di faîlî meçûlan de em bêjin di wandaya de niha wekî polîtîkayeke zanebî û niha îro heye belê doza Bartînîsê jî yek ji wan doza bû ku doz dîsa hate xistin çi kiryar nihate dayîn nihat dîtin bixwastin werin dîtin bi taybetî pir hêsanî dikarû hatin dîtin lê ev zanebûnî heta vê demê hatin niştin û bê cezakirin polîtîkaya bê cezakirinê hê jî vî awayî jî dewam dikin kandiye bêjin û dîsa spas bikin ji wê Em gelek spas kirin. Belê temaşevanên hêja di bername mijarê ku mêvarek de em geştin devê bername xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de dema xweş.